ubwato bufite izina buzwi nka KMP Tunu Pratama Jaya bwavaga mu gace ka Ketapang bwerekeza ahitwa Gilimanuk muri Bali. Amakuru yibanze akavuga ko ubwato bwarohamye nyuma y'iminota 30 gusa buhagurutse bitewe n'umuhengeri ukomeye cyane wari mu nyanja. Kugeza ubu rero abarokotse 31 aho benshi muri bo basanzwe bataye ubwenge kubera kumara igihe kinini mu mazi. Aka gace ka Bali kakaba ariko nyine kabereyemo impanuka ngo ni kamwe mu dukunzwe cyane na ba mukerarugendo bo hirya no hino ku isi. Kanasimbukire mu Bugereki, abantu barenga 1000 bahungishijwe inkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro yatangiye ku mugoroba wa tariki ya 2 Nyakanga n'ejo bundi ikaba ikomeje kwibasira ikirwa cya Crete mu Bugereki hafi y'umujyi wa Lera Petra mu ntara ya La City, ikomeje nyine gutuma abantu barenga 1500 bava mu byabo. Inzego zishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ziratangaza ko nta muntu uramenyekana warishwe n'uwo muriro, ariko abantu bari guhumeka umwuka wanduye cyane kandi abasaga 1500 barimo abaturage n'abakerarugendo bakaba bamaze guhungishirizwa mu bindi bice bitekanye. Ubuyobozi bwo muri iyo ntara buratangaza ko ako gace ari ak'imisozi miremire n'amashyamba gasurwa cyane na ba mukerarugendo ndetse gakorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, kandi ko inzu zimwe zakongotse kubera umuyaga mwinshi watije umurindi kwihuta k'uyu muriro. Mu gihugu cya Uganda, Major General ariko ni retired yitwa Mugisha bakaba yihuje na Besigye mu kuvana ku butegetsi Yoweri Kaguta Museveni. Amashyaka yakomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda harimo Alliance for National Transformation cyangwa se ANT yowe na Major General retired Mugisha Muntu ndetse na People's Front of Freedom PFF ya Dr. Kiza Besigye yasinye amasezerano y'ubufatanye agamije guharanira impinduka za politike no kuvana Museveni ku butegetsi mu matora yo muri 2026. Umwanzuro watangarijwe i Kampala kuwa gatatu, aho impande zombi zavuze ko bagamije demokarasi, ubutabera n'imiyoborere ishingiye ku ndangagaciro. Uwitwa Alice Alaso n'umuyobozi wa ANT akaba agira ati ni intambwe ya mbere, ubufatanye burakenewe niba dushaka impinduka nyazo. Ibiyoboka yabaye nyuma y'uko amasezerano menshi yo guhuza amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka ishize atigeze agera ku ntego kubera amakimbirane y'ubuyobozi n'isenyuka ryayo mu mashyirahamwe. Abasesenguzi bakavuga ko kuba Besigye na Muntu basanzwe basangiye amateka ya politiki n'indangagaciro bishobora gutanga icyizere gishya mu rugamba rwo guhangana n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka irenga 35 ku butegetsi. Bari kureba niba bazabigeraho koko. Ibyagarutsweho ubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC Group cyisobanuraga imbere y'abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC ibibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu ngengo y'imari yarangiye mu kwezi kwa gatandatu 2024. Depite Niwe Mahoro Wasira aragaruka kuri bimwe mu bibazo byagaragaye birimo ibiciro binini ku bikoresho byaguzwe n'iyubakwa ry'uruganda rw'amazi ku kiyaga cya Muhazi mu murenge wa Muramba akarere ka Gatsibo. Dominique Murekezi umuyobozi w'agateganyo wa WASAC Development agaruka kuri utu tuzu tw'abazamu bazajya bacunga umutekano w'ibigega by'amazi ava muri uru ruganda ruri kubakwa kuri Muhazi. Yavuze ko batangiye kubikurikirana kubera ko rwiyemezamirimo yatanze ibiciro binyuranye ku mirimo isa. Umuzamu byatewe n'uko rwiyemezamirimo yabidinze imishyira amafaranga atandukanye ku mirimo isa. Umuyobozi ushinzwe imishinga yo gukwirakwiza amazi muri WASAC Group Mugwaneza Vincent de Paul agaruka ku kibazo cyo guhendesha leta mu ibakwa ry'utu tuzu tw'abazamu barinda ibigega by'amazi. Yavuze ko mu kwishyura ngo hazagenderwa ku byakozwe. Abanyeshuri miliyoni 9 abanyeshuri miliyoni 17 ariko mu gusobanura avuga ko biterwa n'uko aho utuzu twubakwa n'aho hatandukanye twakoze kandi iyo igikorwa cyose kirimo kujya kuri ubwo buzu kugira ngo tujye kwishyura tuzabone gusa ibintu yakozwe. Muhakwa Valence perezida wa PAC yagaragaje ko bitumvikana ukuntu inzu y'umuzamu itwara miliyoni zirenga 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Atekeretse niba mwaragennye na salo yo kwakiriramo abashyitsi. Niyo byawe urwandikiro rw'igisizi icyicaro cy'amasezerano cyumvikana ko miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri kamwe
konti bashyiraho nasaba kwakira ariko miliyoni 10 umuyobozi mukuru wa Wasake Group Professor Omar Munyaneza yijeje abadepite bagize iyi komisiyo ko bagiye gushyira imbaraga mu gukurikirana imishinga bakora. Imicungire y'amasezerano y'inama mwatugiriye ko turimo gushaka contract management aba specialist bazajya babyitaho umunsi ku wundi. Uru ruganda rw'amazi ruri kubakwa mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi mu karere ka Gatsibo ruzatanga amazi mu turere twa Kayonza, Gatsibo na Nyagatare. Byari biteganyijwe ko rwuzura muri Kamena 2025 rutwaye miliyari zisaga 7 z'amafaranga y'u Rwanda, rugatanga metero kibe 12,000 z'amazi ku munsi. Inkuru mbere y'uko kinyamakuru Bwiza.com tuya ko Ventura yungutse abasirikare 8,000 biganjemo abahoze muri FARDC. Ari mutwe Ventura ngo yungutse abasirikare barenga 8,000 nyuma yo gusoza imyitozo bari bamazemo amezi 6 yose. Ari imyitozo abasirikare bakoraga mu kigo cya gisirikare cya Canzu giherereye muri teritwari ya Rucuru. Ana abasirikare barimo abahoze mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyikirije Ventura muri Mutarama uyu mwaka ubwo yabatsindiraga mu ntambara ye yasize ifashe umujyi wa Goma. Amakuru avuga ko abasirikare nyuma yo gusoza imyitozo bahise boherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Bukavu hagaragaye amakamyo menshi yari abatwaye ubwo bawugeragamo baturutse i Goma. Bivuga ko Ventura iri gutekereza kuba yakwigarurira umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ikaba impamvu ngo yabatangiye kohereza abasirikare hafi yawo. Ni inkuru isoma ku kinyamakuru Bwiza.com. Muri Gashyantare uyu mwaka ubwo abasirikare basurwaga mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo n'umugaba mukuru w'ingabo za Ventura General Sultan Makenga mbere kujya ku ikosi yababwiye ko bagiye kuvanwamo ubuginga Tshisekedi yabashyizemo, anateguza ko mu kazi kabategereje harimo kubohora Kongo ndetse no kubohora abanyekongo. Baratubwira ko u Rwanda rwongeye kwikoma Loni ngo yongeye kurushinja kwiba amabuye ya Kongo. Hano hagiye ati guverinoma y'u Rwanda yikomye raporo nshya yashyizwe hanze n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zongeye gushinja u Rwanda gusahura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yashyuye ko u Rwanda rufite ububiko buhagije bw'amabuye y'agaciro yiswe 3T, Abonitin, Tantalum ndetse na Tungsten acukurwa mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo atanga umusaruro bitandukanye n'uburyo acukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yagarutse kuri ibyo binyoma ngo byongeye kugarurwa muri raporo y'umuryango w'abibumbye mu gihe muri Werurwe 2025 Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yatangaje ko amabuye y'agaciro yinjirije u Rwanda miliyari 1,700,000 y'amadolari y'Amerika muri 2024. Icyo gihe akaba yerekanye uturere tw'u Rwanda tubonekamo amabuye y'agaciro menshi, aho ibuye rya Gasegereti riboneka mu karere ka Rulindo, Kamonyi, Muhanga, Gakenke, Ngororero, Ruhango, Nyanza, Rutsiro, Huye, Nyabihu, Rubavu, Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Nyagatare, Ngoma, Gasabo ndetse na Nyarugenge. Naho ibuye rya Coltan ryo riboneka muri Kamonyi, Muhanga, Gakenke, Gatumba ni muri Ngororero, Ruhango, Nyanza, Rutsiro, Huye, Rubavu, Rwamagana, Nyagatare, Ngoma na Gasabo. Ibuye rya Urufura muri kaboneka i Nyakabingo muri Rulindo, Bwisige muri Gicumbi, Kagogo muri Burera ndetse na Ndiza muri Muhanga no muri Kayonza na Rirari. Icyo gihe Minisitiri w'Intebe yagaragaje ko na zahabu iboneka mu Miyove ndetse na Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi, Ruharambuga ndetse na Bushekeri muri Nyamasheke na Bweyeye na Butare muri Rusizi. Usibye kuri iki makuru abone n'ahandi haboneka n'andi mabuye arimo na beryllium. Hagati umuvugizi wa guverinoma rero anyomoza raporo impuguke za Loni yagize ati u Rwanda rufite ububiko buhagije bw'amabuye y'agaciro ya 3T kandi bihabanye n'uko mu burasirazuba bwa Kongo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa gakondo kandi bukaba bunakorwa mu buryo bwa gihigi n'imitwe yitwaje intwaro n'abayobozi bamunzwe na ruswa. U Rwanda rufite urwego rw'ubucukuzi rukurikiranwa neza kandi rwubatswe kinyamwuga. Balthazar bivugwa ko yari yamanye n'abagore barenga 400 yasabiwe gufunga imyaka 18. Urukiko rukuru rwahari iwabo i Malabo rwatangiye kuburanisha urubanza rurimo gukurikiranwa cyane n'abaturage benshi cyane ndetse n'abasesenguzi. Uregwa ni Balthazar Ebank Engonga uzwi ku izina rya Bello, umwana wa Balthazar Engonga Ejo.
Engonga yacu ari perezida w'akanama gashinzwe ubukungu muri Afurika yo hagati CEMAC, akaba na mwene wabo wa perezida Teodoro Obiang Nguema. Namwibuka ubwo yajyaga kwitabira irahira rya perezida Oligui Nguema wa hariya mu gihugu cya Gabon. Namugezeho mu kumwerekana bagira ngo ni Balthazar mwenyewe kabisa, yahingutse abantu bose bahagurukira hejuru, ariko basanga ni se waje kwitabira ibirori nk'umuyobozi wa CEMAC. Balthazar wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku mutungo rero akizwi nka ANIF, akaba ameze amezi 10 afungiye muri gereza ya Black Beach. Ubushinjacyaha bukaba bumukurikiranye ibyaha birimo akunyereza umutungo wa leta, guhisha inyubako y'umutungo rero w'uburiganya, gukoresha ububasha nabi mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha busaba igihano cy'imyaka 18 igifungo kigabanije mu byiciro bitatu: imyaka 8 kunyereza umutungo, imyaka 6 n'umunsi umwe ku gukoresha ububasha nabi, ndetse n'imyaka 4 n'amezi 5 ku gutunga umutungo udasobanutse ku nkomoko yawo. Hanasabwe ko yacibwa ihazabu ya miliyoni 910 z'amafaranga y'amasefa, ndetse akamburwa burundu uburenganzira bwo kugira umwanya uwo ari wo wose mu nzego za leta. Mu Gushyingo 2024 mbere uko dosiye y'inyerezamari igera mu rukiko, habaye igikorwa gikomeye cyasakuje cyane mu gihugu. Habonetse amashusho arenga 100 agaragaza Balthazar Engonga ari mu bikorwa by'urukozasoni n'abagore benshi, bamwe muri bo bakaba bashinjwa kuba abo mu miryango y'abategetsi bakomeye. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ahindura urubanza rw'inyemerezamari nkuru y'imbaturaramugabo ishingiye ku mibonano mpuzabitsina, bikaba byaranakuruye impaka zikomeye cyane ku nzego za leta, imyitwarire y'abayobozi ndetse n'uruhare rwa politiki mu gushyiraho ibinyoma cyangwa ibihimbano. Uwo ni Balthazar Engonga. Mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 Nyakanga 2025 nibwo Nsabimana Eric w'imyaka 29 wari usanzwe afite urugo rwe yishwe na murumuna we ubwo yaragarutse mu rugo ahavuka yariye Karongo ngo nibamusinyira agurisha isambu yahawe nk'umunani. Mu kumwangira niko gutangira gutera amahane kugeza ubwo murumuna we amwishe akoresheje umuhoro. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rutare, akagari ka Rugarama, umurenge wa Mushyikiri, mu karere ka Kirehe. Hari isambu y'uwo nyakwigendera yari yaragurishije, ayigurisha noneho atabanje kugisha inama nyina, biba ngombwa ko aza hano aje kubwa nyina ngo amusinyire. Ngo nyina yarabyanga, bibyara induru, abasha gutema kino gitoki. Ubwo agitemye, ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo wenda nyina agire uburakari abe yamusinyira. Ubwo murumuna we abibonye abona atari sawa ari kwangiriza umutungo cyangwa ibitoki byakabagaburiye. Yaravuze ngo ngiye kugitema nanjye nshaka amazi yo kunywa, kandi sinyuzwe, nta muntu uri burare uryamye nshaka umurambo muri uru rugo. Ubwo umukecuru yaravuze ati ubwo yashatse umurambo akaba ashaka umutuku nk'uko ari kubivuga, reka nigendere. Abonye arenze amuteye ibitugu, atema ikindi cya kabiri agishyira nacyo hano, arangije arabyikorera ajya kubigurisha. Ubwo umukuru we yari afite umupanga amaze gutemesha kiriya gitoki, muto afite inkoni. Kubera umujinya w'ibyo mukuru we amaze iminsi akora no mu bundi buzima babanyemo bitari sawa, aba amushikuje umupanga kuko uwo mukuru nawe yari yamwikarazeho ari gushaka kumwica. Ahita amushikuza umupanga aramutema. Bageze kwa shehe ubwo yamutemeye n'indi mipanga, abantu baramufata. Nabonye imipanga itemaguye nanjye ari kwigaragura, umupanga umwe utemeye hano ku gutwi uraza ugera hano imbere, mbona undi mupanga aha n'indi biri hano n'uwo ku kuguru. Ni imipanga ine nabonye, bashushe nk'abamukubita baramuhamya koko. Bamujyanye kwa muganga, nyuma yagezeyo nta n'iminota 30 yamaze yahise apfa. Urebye abaturage ntabwo bababajwe cyane n'urupfu rwa nyakwigendera, bijyanye n'uko bari basanzwe bamuzi nk'umujura, yewe ngo iyo murumuna we atamwica byashobokaga ko nawe hagira uwo yica. Nubwo uwo muhungu yapfuye, mu rundi ruhande ntabwo yari mwiza, ni umujura, ni igisambo cya kindi cya ruharwa, ariko ukaba utasiga ikintu mu rugo byibura ngo urengera no kuri tuwarete ari muri karitsiye. Yibaga byo singiye kukubeshya, yibaga bakanamukubita ntanabicikeho, hari n'igihe banamufunze. Nawe ntago yari mwiza, nta muntu ugitunga isafuriya muri uyu mudugudu, nta muntu utunga isuka, buriya nta muntu utunga amacaku n'ibido, nta kintu asigaza, n'ibidobo n'amabati waratuguze n'urugi nta rutinya. Yari ikibazo gikomeye.
n'ubundi ubu abantu bose bamuhigiraga ko bazamwicira ku bintu byabo cyangwa n'inkoni zikazamwica kuko si rimwe akubiswe, si rimwe afunzwe, si kabiri ni kenshi. Bakomeza bavuga ko byabatunguye uburyo uwo mwana muto yishe mukuru we bagakeka ko yaba yamwishe yitabaraga. Buriya mwana wamwishe nta nzoga, ni umwana w'imyaka ngira ngo 18 19. Ariko bwa burakari turifuza rwose ari nk'ibishoboka baca inkoni zama kuko nawe ntiyariwe. Iyamuremye Antoine umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushyikiri yemeje iby'aya makuru kuri urupfu rwaturutse ku makimbirane. Byaraturutse ku gushyamirana we na murumuna we, gushyamirana bikaba bwaraturutse ku kijyanye n'uko hari ubutaka bari barahawe n'ababyeyi be, none kuko yari asanzwe ari umuntu urangwa n'ubusinzi n'ikindi bye byose agenda agurisha ubutaka yagiye agurishaho ibice bimwe, none asigaza igice cya nyuma araje kugurisha, none umurumuna we amubwira ko batamukongera kumusinyira cyane ko avuga ko nahagurisha kuzabona yazubaka ryaba ikibazo. Ubushyirane buturuka kwaho yari yasinze ajya kumurwanya, abanza gushaka gutema itungo, ajya kurwanya murumuna we Olivier, baza kurwana rero biza kuza kuvamo ko baza gutemana, mu gutemana none nyuma mu kujyana kwa muganga kubera hari yakomeretse maze gushiramo amaraso biza kuza kumugira. Niyitanga Olivier uri mu kigero cy'imyaka 21 uvugwaho kwica mukuru we yaje kujyanwa n'inzego z'umutekano mu gihe umurambo wa nyakwigendera ubwo twatunganyaga iyi nkuru wari ukiri ku bitaro uri gukorerwa isuzuma. Savio Kwizera.